vanjaar voorskrifte uitgedeel nie. Hulle het geensins 'n maklike taak as vandag die dokkies van Woester te stap kom op 'n bewolkte en misterige dag hier in Kimberley nie. Dis Hoërskool Dr. Johan van Aswegen sal 'n belangrike taak hê vandag as die skakelpaar, terwyl Jordan van der Westhuizen aansluit by Christopher Kombrink in daardie kombinasie van die twee senters. Otlet die voorry, Eugene Walker en Leroux Stian, 2 graad 11 leerders in die slotpaar. Werner Ramsauer, sowel as Morney Koetser, ook 2 graad 11 leerders, word geassisteer deur meneer Nodee en meneer Grobler. Janu van Deventer het die Gilbert in sy hand en met die linkervoet kry hy dag 2 van die Absa Wille Klawer sporttoernooi vir ons aan die gang. Christopher Kombrink. Ja, Drosdey met die oorhand, vroeg in die kragmeting met die scrums. En die bal wat opgedra kan word deur van Solms, vind ondersteuning in die vorm van de Klerk. Nou die skop hier vorentoe. Jacques de Klerk gaat sy eie skop inneem. Eerste 3 van dag 2 behoort aan Jacques de Klerk, die buitensenter van coming through. And then look at the work coming through here. Mixing well with his center pairing there, and then decides to put the ball, and then he goes straight through. He's got Deshaun Peterson chasing him there. But he events early on in this game. Met die linkervoet is dit Janu van Deventer. Eerste helft die bal vorentoe geskop, agterna gesit ons ou resies. En 'n Drosdey voet, maar die bal net daar by die doodlyn gaan uitskop. Nie veel meer om te vliegte gesees hier oor Kimberley. En dis net na rustyd van die stryd. Dag 2 Absa Wille Klawer sporttoernooi van 2025. J.G. Jansen. It's a getaway try that came through from the side of Drosdey, and J.G. Jansen need to try and manage it. Van Aswegen met so woer afskop. En ja, na daar van die 3-drukker Jacques de Klerk. En hy gaan vir J.G. Jansen wat nie nou kan tyd mors nie. Deverou Weideman wat gaan optel. Net kort van die doellyn. Ventura, Jacques van Tonder. Gooi Wally so Drosdey, maar dit is nie genoeg nie. Het is Marco Ventura wat uiteindelik vir J.G. Jansen 5 punte gaan bring. Die kaptein. Unfortunately, as we've seen from all sides, it's just too high in the contact whenever they go in. Look at that as well. Veerman too high in the contact situation once again, and also the defenders on the side of RTS Drosdey. No one really getting into a nice and strong position. En Drosdey op die aanval. Gedra word daar deur Kevin Loubser. Nog nie veel van hom gesien in terme van baldra vandag nie. Maar daar word teruggekom. Voordeel was gespeel vir ATS Drosdey. Janu van Deventer om sy span weer die voortou te gee. Suksesvol so 3 punte wat bygevoeg word. Through. But we can see a couple of changes have been made onto the side of RTS Drosdey in the scrum. Dan die bal wat hier na die diskant toe kom, steelkant beweging. Otlotleng Zulu. Het hy genoeg spasie? Otlotleng Zulu. Die arend gaan hoog vlieg. Otlotleng Zulu, J.G. Jansen se tweede 3. Have been a shot from the side of RTS Drosdey, but from here, thick of things. But all of a sudden gets an opportunity once again, and he takes it this time around. Van Aswegen, maar die voortou van 2 te verander na 4. Heeltemal teen die verloop van spel. Van Aswegen ver regs verby. Suksesvolle lyn staan, rolmaalbeweging, weer eens vir J.G. Jansen. Dan word daar momentum gevind. J.G. Jansen het verseker die oorhand met rolmaalbewegings vandag. En is hulle wapen. Gaan hulle om foulaas gebruik om punte aan te teken. Steeds beer hy vorentoe, die stoomtrein die loop. En Joe Diesel wat graag die bal wil gebruik, dan Ventura wat uitkom vir J.G. Jansen, minder as 'n meter kort nou. Dan word daar oorgebars, punte. Of where the ball is going to go, and then from here, too late to get into the rolling more. Marco Ventura really doing well, not breaking away from his maul here. And it continues going. You can see the hard work that's coming through from this RTS Drosdey side to try and stop it, but then Ventura carries. And then from here, Nathan Delport. Deshaun Peterson onsuksesvol
En is hier die donkies se pak voorspelers. Marco Ventura het soveel keer 'n kapteinsbeurt gespeel deur hom vandag. En die strafskop wat kom vir Hoërskool Dr. E.G. Jansen. Deling. Petersen neem sy tyd voor die pale. Deshaun Petersen. Die vlag gaan omhoog skiet. 20 punte teenoor 10 in die guns van Hoërskool Dr. E.G. Meneer Casper Heymans. Hy het genoeg gesien. Hoërskool Dr. E.G. Jansen met 7 punte teenoor 0 agtergeloop teen rustyd. Maar uitstekende drie deur die kaptein Marco Ventura, Tlotleng Zulu en Nathan Delpie van die Absa Willeklawer sporttoernooi hier by Diamantveld Hoërskool. Dis Hoërskool Dr. E.G. Jansen 20, Hoër Tegniese Skool Drosdui 10.